Ndamwe gitambaya kia goro muno kia office ya the Tabithas. The Tabithas ne kuga ne nywe muri onagia ria compassion, ne kuga ne nywe muri onagia ria andu ange. Na mwikire ngoro ya Tabitha thiini wa atumia aya. Mureke ngoro ya Tabitha eihore guku. Ngoro ya kuiguanira tha, ngoro ya guteithanagia, ngoro ya kunyitanagirira. Muihurie Tabitha thiini wa andu aya. Kama wewe ni mama na uko tayari kupokea roho ya Tabitha, inua mkono na useme nimepokea katika jina la Yesu. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Kuwa Mungu, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe. Zaidi ya yote, utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe. Zaidi ya yote, utabaki kuwa Mungu. Sasa simameni pamoja hapo. Kivu awapange, awapige picha, itumiwe makanisa yetu. Haleluya. Na hizo vitambaa sio topic, lakini ukitaka kuzifanya topic, uzifanye kama kanisa lenu sio pastor hufungana vitambaa. Hapa ni mimi hufungana.
Let our church not become your topic. Koro kwanyu itabaiti yohanago ne pastor. Iganero guo goko gwitu si yohanago. Na nini ni Njohaga Itambaya cia mbere. Rĩrĩa ndĩrarekereria Itambaya nĩ Njohaga cia mbere. Macemania Thursday fellowship makohana Itambaya wenyewe. Kwa hivyo vitambaa vyetu visikue topic, lakini ukitaka uone itakusaidia ifanye topic. Amen. Wanakaa vizuri. So ladies and gentlemen, it is my due honor to present to you in the office of the Tabithas our national matronage team. Tuwapokee na tuwapigie makofi mazuri. May God bless you as you sit down. Gai wakwa nienenge naga muno gicurania we uria utari bona jata weri na ido ciothe ciageire niũndũ oti waku. Ngai wakwa nĩngenaga mũno ngĩcũrania we ũrĩa ũtariĩ wananjata mweri na indo ciothe ciagĩire nĩũndũ oti waku. Ngoro yakwa rĩu nĩgũkũinĩra nĩũndũ wa ũrĩa wĩ mũnene. Ngoro yakwa rĩu nĩgũkũinĩra nĩũndũ wa ũrĩa wĩ mũnene. Let us celebrate Jesus. Amen. Amen. Our praise team, you can have our seats. Amen. Na Miriam wa Pastor Mudhungu akikuja ambiwe yeye ni wa hiyo team, ni vile hayuko ameomba na aratengera igongona ria Inoro FM Kirinyaga na twamwĩtĩkĩria athie negetha gatungate Ngai. Watasaidiana na Kate, and I know that team will be very strong. Amen. Angalia mwenzako mwambie, goodness is godliness. Muinainie okire mwire wega waku nĩ Ngai. Praise the name of the Lord. Uliza mwenzako, wewe mundu mwega. Uliza mwenzako, wewe mundu mwega. Muulize, wewe mundu mwega. Aragucokeria atia? Akorwo ndarakora wikaranĩtie na mundu oracio mũrigainie muri, wewe mundu mwega. Murie ngoro yaku nĩ njega. Murie utwaranaga na andu atia. Murie uhuthagia andu nginya ha. Mwire ukuaga andu no ritu nginya ha. Mwire kwageria ngorore nĩ kũgĩa ũngai. Praise the name of the Lord. Having a good heart is carrying God in you. When someone asks you, are you a good person? Tell them, yes, I think I'm good because I have God in me. When you look at the word goodness and godness, they work closely together. Kuwa mtu mwema na Mungu mwema zinafanya kazi kwa karibu sana. Na joriria kĩũria kĩmwe ndoria atĩrĩrĩ, wewe ciragia atia we mũndũ mwega? Ĩĩ wega waku no ũgarũrwo kũngiumĩra andũ wa gũtũma wega ũgarũrũke. Kana wage
wagiraga nigetha tuone kana wagiraga ni undu wa kahinda kau karabatarania wagire